Papa watamuseo. Iwali mama chesa abo nyala wafune nde ya bosi wote afadhali. Ninyo abo likuyi abo lukwenda nalo kukana kuwesa. Papa watamuseo. Wanji? Umwana ali kukuloma arishina. Umwana akumbola baruwaye sabari ne barumu buzi wakasasi lotyo wamuwedo mwana. Wewe bubwenzi walonda bwanani. Indine stress umala. Ukatsongela stress tawe. Ibwa yakukomba mushikele. Iwe niye wakomba sembwa mushikele. Abo nyala wikhalili kata abo nyala watsa kutapuwe singa kamatsika manyire wao lata. Baba nakubona nabitegera ta. Ibitegera ta wendena. Arumu buzi wakasasilo mwene umuarabu na mwo mumalingewe. Umusana aba umumali. Bayaya bono mwana yuku. Nafadhali manyakale mwene nyolo wayesele ne kalo yeseye ko muarabu. Uyeselesa utarepiyo yeselo mumalingewe kweli utegera. Ari papa uruhunje tana mwa ruhungadira busa kumusango. Aruli wasawati. Indi mutu. Igano rurengo likukalira kusimu kute wache amanelo si wanu umuwe simu papa hukana hukalira ko ninawe. Inomba yalo si wanu tawe. Imulini cha amanelo si wanu ta. Ari nyo mulishalo shinenywe. Kalinga wa LC wana jota nute ni simu wa ofisi wa radisi ulomori papa hukalira ko ninawe liwo shiku mutambisa. Uliko ni RDC tawe. Ni RDC mulina yeta. Papa nandi Saudi Arabia mba RDC tawe. Iliwe jeliyo sitadesi manya bosi wa kumilira ko kamari. Ya, papa nga kasanga amilira amareta. Nanga mugiraho namu nyikinisirandi. Aishe buhata. Akumilira amareta aruta ukoro nene. Bosi wa aliko numusole luto wakireko. Aliko numwana omutawe mubwana bwasi bushiri busa. Wewe ni mwene wa bosi nanu wabulo washe ngo amulolele ya wahula. Ya, papa mukasali ngo mutuju mulola ho wandikina busa. Bawe ngeli sunyara wa mukupatse ngome wa murusako musetsata. Papa afadhali nunjete ngobole sali lengo. Ukakururukana ni hayo likakasasiroko karere baruhu kasalira ango ase yatawe. Umwana wasuta bumwenzi bwa mawe. Bumwenzi bumwesebu. Ili wakufura bwenzi ya. Umuyoli wakasasiro. Umwana walondo bwenzi Wele wana kavanda tawe. Wetu sakali yombo. Look at the top of his head.